زوج لون ساقية وني دعوة ثاوش ثاني ثارين تجات تستوي لو مود تيتو ديكو باش نزيد نتبع منذ النوان قضية كواردية كوارداج ستوندار donc voilà, donc on va essayer de le suivre باش تولي ماشي تتبعها ابري تعاود تستوي les différentes parties et puis voilà on va faire comme d'habitude. Allez c'est parti, on démarre الناس. Voilà, زدنا نعاود ديجا ثقينا. Donc, c'est commencer cinquième fil dans le vide. Tu as remarqué que la spécificité de ce qui se fait dans le dans notre gain d'agui. C'est vrai que normalement en général se fait dans le sonat d'agui, et l'agui se fait dans le doigt gar d'agui. Donc. Donc ça la guimard il y aura le tapagé, deuxième fil qui va deux il sera mal notre guimard mais qui a fait dans le vide. Mais qui a fait ça dans le vide. Cinquième dans le vide. Ça reste d'avoir vraiment sur le débutant. Pardon. Voilà pour la première partie. On est dans la deuxième partie.
توجور ديوغار توجور راونا مزواروني دونك هذا كي تيتقلف دونك دوزيام كاس بس هذا مكواش تسويت Voilà pour la deuxième partie. Après sinon des fois donc vous allez تخدم مسواق هكذا كيما تقليد بخدمتي تسوزورين دونك جو ديجا مونطالي لا ستوشني ندوز كاز باش هدا في منداد نخدم سوزورين ما تحسن منداد يخدم مسواق انا فيس فيرسا دونك كيتقدم دونك اذا ما ندير هذيك ابري زيد يخدم سوزورين مثلا حرف Voilà, هذه donc vous avez tout ce qu'il faut باش هكا تتميتريزي تاع واش تاقي صحيتو على la prochaine fois.